UMP jong Shillong u Dr. Ricky AJ Singkan hadir balakot ka budget session leni ka darbar mangtanga jong ka parliament ulalik biang syaki paiba bani ai khublei namar ka jing Punjab ku jong ki u hakani ka election MP ka bradap mantakasi ka khanyo tarik unailar araja arfusau UMP rangkat bagi pat keningalam jong ka VVP kan top yo ba adan mela besemat kilalek nengko ngapok kesang baratu ban pelong ya ka jalang ban ai khublei ki paiba akate ke sinong pada bakran hakani ka jalang u Dr. Ricky ulethu bagi babun tuli ki sinong ki paiba kini lap sang kila phone shu namar kle thu baki MLA baki MDC ki jongki ki baki lejit kem yakan do shu banya thu ki jing e ki jongki buat tang ban ra e ka phone ada phone ki ru kamera shu kemudian kendo mentam tai kalau bomba ja ada sinong ka ba song asa ya phone ya ong nang ba sinong ba soba se ya ong kale channel MDC MLA yang kuno mentang tangga foto kim chencho mensuani memangi desnong da bekersan mau banlong MLA mai mentang tangga foto kim chencho kata kali kecik ka mangini kuno tambah compare padba be nama ada sunsar padba ka bor ka sonati kila pun khang ini me adu katno kim khang kan don ka bor ka bagi ka jiba khang ini kan kut ya kata kacing penibor ke jong dia nak tahu yang syat bagi ini ada di dunia peti kalau kita ni satu dari kata jeng persan ke jong kiban kenyot ini kiban khat bau pai baru unsur sau no mesin mensuate ini yo sibon ke ada jeng sisa ni ada bawang patang ke pipi apa pun di pipi soba dah begitu juga begini nyok ini kiban tang gelap ban mau ban no mesin papa enggak ini papa ya itu nanti kabar itu buat terang ya kaban pempek ya kabar kedor kabar kenyang ban pempai ya kabar jok kabar apa kamu kabar sup ban pempra ke sup leban pepat ke simpon dan naik ke pemilih nilai nak berentah kalau ini nak kalau khot ini papa ya pergi papa beri to yang ni hari nanti kalau kita buat dengan syariat ini pakai khadu kalau kompa kita kersani itu di luar yang penting kalau kom kata narang itu kom kita ngelam juga parti kalau buat dengan syariat hapai nado benistan hadu mentah mener ibu dengan syariat hapai hadir baladap ke jalang pok baratu UMP rangkat bagi ngilam jangka Voice of the People Party kila hias pat sa kasnong motor sya kabah papa West Gentil District man pelong ya jalan Aikoblei hakate kasnong apa itu tu orang kita buat ardan oh ya ini de sukmen banyalam rangkat pada pesan ramba jongi komju eno nongelam kat nongelam welam ini nakmat amri bapa nanti mo Krishna Baden ya kajing don kat ke jongki bat ni ke parti ke ba kat sebengi don kilong sisa nangelam ni jong ke parti mre jokeri bagai jatun riu barapi engai ke jatun riu hi ka don kajing kermen amal deh ha kajing ya long kajing Baden dia penki yang ikat tu kat ni beliau kemana berdiri hangiru kat tu kat ni kibom don bentah di kam politics rai kibaran pada kata kajing kajing sokya ya kari bagi kejat beliau bagi kalawai perkumta apa kajing lam jing badan ngeliami ya kawan le ya kari bagi kejat beliau ngintip kumlo rai tangkawai ngintip bah don kata kata lo kajing macam berkat kebersai ayu begin le apa kajing lam kajing ublay ubangi syanyak kum kapati ublay uba ikermen ya ke baro ngimdon kajing do ikermen kum kapati ngidon betang kawi katong pan mi syakmat pan le de kum tu nado ke election MLA kum tu ngilaya mi sekali kun MLA election agar lupa ni don tang kumba kat sangat
kibanut pantul baban yeng kalau kinong rim kiba let's say kabarang kemai agak ni kejala kejala fok sisi ke VPP nak bentuk ki kam kiba baru agak jaka bakin jerok kin long penban kading duk nong ye kita kiba ngikok panjerok nama kipi baka VPP kalong mau jentut ya kading ya unti jongki na tak kenal mong kalenti ka mengingat kanong long ka besok handrai wa ban pen kenmangi ka banjang ke ba iba kren priang ini baga sunshar pat ba hi ka bor ka song habi ki pat ba fi dei ki kanla ngilong tan di sakri hidon ka ho ya ka ban pen kentiu ne ban pen jar jadi lagi sakri di tongfi na tak tahu pendon kam ho ya tau lakam wagas British India dari India kalau penkok habi kipat badai hanta bagi ikan bagi ta kibat i kibat sensar donbor kibat jubor ini lembaki senam barok lalik no de hanta pakin sekendet penriu lari ki kendet penriu de tak tingkli bahe haru lakin kendet penriu na kita kishen kila pausana kapor kajongki kalajan kun kapor kajong kata kasensa pada kabisha shan NCE but nomor 13 bagi election di Banwan ini isisha ya kapor jong kasensa pada kabahok kabisha kabaklem nyosian khamat jeroino kasensa pada kabapet kabakmi ya kabaha kamyak jong baroklang klemnyo siang kemat genudo kabapet kabakmi wade kita kibomdon kesentur banam kumyak ka mariang sodong sokon kabaisen bat isang sok banten reng next come panangni sakmat apo kajingalom the voice of the people party ibadon ibrangalam kumibaden ibadon kata ka tinggi ijnai ibran ya ka mensim ban syakri sisal patwa bat kuai nam adatin banega nega ri ka i ka jongi in rak sisa ya ka lama jong ka ka sisal patwa ada bawa ka ri India hi barok kuai kanyo i ba sisa idon kam ya ba kong kani ka sisal kada agri India mong i ka boleh apo Delhi hopor ni kendo ikatu kat ni ki para MP ya penitru iwei banana susorong banitru baka parti ka jongi ka job ke election kan bisa kalau perlu ngan ni ki babun bat hantai idon kat tuan ni ki baong baka parti jong kini kalau ka parti ko ke na paro bat ka burong kale nation ni ki pata ko pan pen small ki pata bakin tip bakai ka bakile akan di MP election kare ka burom ka bakiwanra ya ka chat penriu ka burom bakiwanra so tau blai ogron bon para pat ka ka bakile ku kalong kawan pen kendetru wat ya kari India bagi don kam sisa ya ka ban wanra ya da sensa kada katkom balapu baik bo rentiru agak riki sensa jong kari India in stang mangi bat nangi kari teple kari kabatek ka akor ka burong in stang mangi bat nam adatin baneki ki badet ki bakra pija komta kombak la shanya hangi ka voice of the people party kombak la je jadi garanti yawan katne ada di kapor si thanks me arong iba arden daerah pun beliau kebahagiaan kalau boleh kadai kajin siaga dongki mereka wan petrai iba arden yana mereka di kemensim kebesokia kemensim jong kajin ketri kebakiran dengan kerpat na kentui fi ai baga di kemensim kan yaine haki not ke dongki mo ken yaine haki not ke dongki but kan
nyai kuting nakabenta kapha kapyan